bigambirwa mu rukiko rwaho naho orubagizire muno mwanza rwayigara West wa Champagne Foundation empabwezi kandi umunyabiragiro mu ihanga rya Kenya na Uganda bamugambire ebi nayebuza abana kuba bano bashoma umayindi yabo habamuki wano urebe iki ikoze hepti cyatugira ngo ejo rakeye kugwa ebintu bikomaho hati ninyebuza kashimuka mwine cyamushanju abana kuba bano bakora exams za PROI ejo yatandika kwa nyuma tumisa ngo bana bakumaho bakwate bizamba bitekaho bagenda kenda heji tiye twanako nabagambira wakati nemu watkuremera namwe tsima gavumenti etwumbiza uremeze mu ba classrooms bitwete kubi wakati ni block kureba ni class 2 na office ishomereri rekatandikira musinge gw'ikanisa bwanyuma rikija kutwarwa government Beeteereire kuteganisa abazire n'ubwire bwa PROI government neyenda kumanya kurukozire Beeteereire kwenda kumanya byombe ko kubiri nangwa nabejo ko barukushoma sasa munonga nk'abazire ba kemitaha kandi abebembezi ba kemitaha abarwo mu ishomereri erishomero kusanga nkeri ka government kunkartana nkeri ka government umusonga yo kubanza ebizimbe byayo nibibi munonga mushana ngo erishomero ryo umuntu ntunatandika ninganisha aba government erobwa hati n'abakwesiyemba umuprotexi kugira ngo batwata mukono naryo se n'amashomera ganturge inyuma abo batwine bezimbe byo kumara twine staff quotas twine begesabo kumara abazire borekere kuba babire babeyendeza ecareti irishomero ryabo ryayeba abantu nimbashaba tureke kuyendeza tureke kwiyendeza ukashanga uyu muto kwawo kwiza ko umwebembezi notekateka kikume cyari humuza akagirata bantu bareke tukikore project abebembezi batorokere batugamo aho kutina kubasabiriza amareta ishu washanga ngo tutine toilet abasikazi nabasharinga n'abashomesa abashomesa batina kuzo mu toilet meshana bahendera bagire urukiko ruhendire n'abarwetabiramo bakushabwo kwekoramo umurimo okureba ngo batebenkanisa fundraising yo kwirukangira ishomereri kandi aba Champagne Foundation niko kubateraho umuganda gwa cement 10 amakuru agagasha kwa Ben Muhozi.